gukuraga abati gweterera miaka 5 nigetha ukue kana ubati gukorwo ukioya makinya niguo ndirora nguri ha ndore maranyandikira ate odiete ungikorwo nuramenya mundu ni arakuhe dawa njuru ubati kumenywa wetereire miaka 5 kana ubati kuoya makinya o riu kuri tene ni makinya mariku tungioya at this point tweorie what options do we have ni matua mariku twinamo nikyo njugire atiriri siasa ni itumaga Wakarura tutwike emotional and I wish tando anini no tukorwo tukieberera uboro wa gukorwo emotional Wakarura ungieberia one term kana two term kuma kwi mutongoria ucio akue ni ndu ikingie nakyo gya kuofa kiu nikyo kiuria tubati kwiuria ni woka wanjira two term wamengiria kiongo nigetha njire njuge two term tweberie two term from MCO ucio aku from mutongoria ucio aku niki kingie nakyo gya kuofa ona ndawe no turabewa no tiyo twa participate iyo turauga no tiyo twa participate koguo it is high time na ni ndingienda kwariria wana youth aria maranjirorera Wakarura na tondu ni tuthiete skuru na andu anini aingi ni mathiete skuru we have a lot of graduates andu ni mathomire kithomo gigitwika gya free andu makiobiga vandu bakuruga matuthina wivu ino irauga two term one term siama what have you turugame twire atiriri woka gwituyo Wakarura woka gutwikira atia tell us tumenya atiriri job description ya MCA koragwo eriku riu ndugoke gutwenderia kiama ndugoke gutwenderia mububu kana emotions iria irathi na mbere and that way Wakarura you cannot be able to make ndungibota ko make decision sober we emotional ati riu ni urakarite pio ni bindi riu urenda ko make a decision and this is a lifetime decision and ndirakwira wona twaga gwiciria ringi mabitia maria wekire ukithura chairman wa nyua munanda no mogwika tareke turanie tiriri muthoni na ha ni gututeithia ta mutongoria wa Mbeũ Njithi mukenya wa kawaida uri uratwirorera Mbeũ Njithi uri uratwirorera muciari uri uratwirorera abati gukora gitua matua ma mutongoria mwega ni uriku atia na ndirorie kiuria gikina riri riria mutongoria waturie mutongoria eguka gutwikira kiri riria mutongoria oka twira thogora wa maguta ni turamenya we iguru ni tugukorwo tugiikurukia thogora wa muturire ni turamenya we iguru ni tugukorwo tugiikurukia Mbeũ Njithi matire na mawira ni tugukorwo tukimethera mawira maciri mo maundu marahutia mwananchi wa kawaida na ni watwirira maciri mo maundu mari gutwikira na ni twaguthura ni waga gutwikira ni qualities iriko tubati gukorwo tukirora hari mutongoria ngwiciria atiriri Wakarura riria mutongoria oka na tiganitio kwerigithia ni tukoragwa tukimenya mundu angiturutira wira na mundu agatinda agitunegenera na kaundu kangi twagirwo ni kumenya na wana youth tutethererie nginya ciari maitu ni tumenyage atiriri tariu MCA ndangioka twire atiriri anga riu moka anga ningamubea bia cia gaf uste wira wake twambe tumenye atiriri mutongoria uria aroka na aramenya wira uria turamuthurira kana turamuthura nigetha we agetethie we mwene na arerewa wira uria turamuthurira number 2 ona wikarite na mundu nugukorwo ukimenya atiriri qualities cia leadership mundu uyu no abote gukorwo akideliver kana ni kanyua no Wakarura kiria twikaga twenda kuthura andu aria maranegena muno andu aria mena irumi njeru wa muthenya asurimo andu aria turakienda kuthura na tiwa kwa ni irumi turathura you can politics no ubote kufoasi mundu go perform na mundu agatindaga barakiuga mbu yes ha ni kugwite twakorwo twirwo ati uhoro ii nenda cio kinyaniria uri hitu gikorwo tukihuthira nenda cio kinyaniria nigetha tuyongerera ciringi imwe kana ciringi ringi ni gucira nenda ino yo kinyaniria ni gukorwo iracangira uhoro ii muturire kurituha kana muturire kuhutha aya tariu bure kwikite biatharani urakora atiriri biathara nyingi icokete by the way digital ona indo nyingi maybe no bear witness ukoraga indo nyingi uthire IG wathi TikTok ne kwi my brother arioboro wa mutumia wake akigura bills uguo ni gukurathi ugakora atiriri biacara nyingi ni ciukite igacoka riu nenda ni cio kinyaniria no ubote gukorwa ukimarket ati ona mundu any part of the ona aria menja no ubote nginya gukorwa actually uki access international digital platforms ati kwi kindu go ship twina andu Kenya no marakorwa tugi produce indo ciikitwo in Kenya made in Kenya ugakora ni twacituma and actually ugu niguo atongoria maitu mabati nginya gututethia nigetha ku enhance uboro wa digital platforms na ringi
this civil education ya youths mamenye buria mundu angibota ku market indo ciake tondu koraga atiriri twina products tuthondekagira guku kathuti ta gaka njikirite wa Karura kathondekeretwe Royal Fashions tiga kugura tukagura material guku tuga process eringi mundu egukona TV ni America uge na arakenda I have done that tugakora ni one deliver tondu mundu nakuona TikTok tungibuthira social media situ wega na nurona youth ni marabota ugakora no access AI thaicio no rakora atiriri wa Karura na wina nduka ya nguo waga model no ni turauga tukimabe wira ringi somehow no kubuthira nginya AI no model nguo ciaku so social media ni ndirona taka irareta expansion ya biathara koguo no nginya mundu unde biathara ni riu tukorwe tugikara na buria maundu mabiana someone has said uboro wa survival for the fittest maundu mathia make evolve tukamenyaga atiriri igoro ni andu turetagirira bandu kamoke rucio kwina andu marendia TikTok kwina andu by the way matena physical shops wira wao mathia makagura tuindo makendia no nginya turan gu survive tondu o buria njugire bururi ni witu na tutithama ona twanege na tutithama wa Karura tugicokereria ni tugukorwo tukiurania ni turabatara gubundithio survival mathukuru-ini maitu tondu oria kuratuka na gugakia hihi no gukurakorwo gukirituha muno makiria kuri muturire wa mukenya wa kawaida jitikire twambe twikirie ni tugucoka tucokererie ndugathi kuraya ciuria ciaku ni ciitikiritio gukorwo cigiuka kumagia ndagika ino.